Oya wasiara salabuki may nakaulebu na kiyala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Ebi nakabeyaw na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan na evangolite ay rakiraki. Kay mami na marama ni Northland. Kay mami daw talenta ka na en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Ni sambulu binaka se kwengo na bagleleka ni nonde tuku sandola bana no tu bal ni bolo bo e suba na World Bank wendo ni baritaki ni kena tokoni na visa sanga so sa bana mata tiko kina na ngaunongo na mata ni tu se mata le mai kina no bonua na World Bank ni oti rosa ngabula mbaki ka baruta ka bata e $5 milion nembalata na kena sotabi na baka binakataki ni bengoni sala ena nonda bonua tiko ne tubu taraba na kena buke boilabo na programo ni buke bangule kina leoni bonua boendo telangana ngoni sala eraoni resemati ramaikina na be bonua so ena Pacifica ke na World Bank erere kina matabelewa yesuba ni kuwa endo na elewa mbakibasa uluka rua olepania laobo kambeita kina dhala nino na turilabo ena ngoni sala mbutumbuto ila kasa mataki ni rota bata o lao bo e Rachel matakimbau na elewa kando daga to mantatu ena tambani la musuki elewa itelenga na dala batanga ngo soli telenga bele mauti be matakimbau ka baruti bua me na solia na nona passport ka me ka kuwa ni dala ena ngaune tigo kine tumba ka me na rere tiko ena sitesi no visa ena mbua ena be Singapore wai ena kadhibital na non robele wai na marama ruongo ene kachini katulu ni Julai ya sulitana bele mauti be rauna ruo na tangane o emos rongayawa ke Gabriel Endua karoseni taka endua no lantola kamera na rereti ko esteseni no visa e volle ka be rau ena kadhibital na non robele wai ene kawalu ni June nama kimena tumbu kina ruo poindi bana pasende na tumbu boy labo ina manda ni tos tok ngaba malua mai na tolu 5 na pasende e bakalasikati to manda tukono berry white side na kobana ni Reserve Bank ikana lutsom na beka rawati boy labo ena nonda bonwa e bu bole mai na lenga tumbu koso enda sotaba ene tegi buni ambaki bunga na bakadada e boy duri kina be batore de taki ena nonda bonwa bago sibe na tamani tite ka bagalili takalanga na ngauna ni kana garabi na beka vakam bisnisi kina gito wakatakila ni mateni ngauno Ben Ryan na ndori babulidi ni timi rabila bitu ena nonda bonua e sona dorbo erawa ni relevena na timi ni biti kina sot ni Olympics mai Rio ena okosita tukono Ryan ni sobe rto na dorbo to samba wata kler to sra ena sota ka ba dorti mai karawa merna banditaki na dorbo karawata ne dobi ni DHL Impact Player of the Year chase bermalua wakakina o osia kulinisau wato kato Ryan me ko rock wakakina na sila ke Jerry Tuai ena kena waidhuri na tatangumaki wakati kina Joshua Tuisoba ke 7 na darawada sota na dorbo karawa nira toka ena yatu eliu o pio Tuai apise ndomolilai semi kunatani ke Leone na karawa na maki maratona barutaki na rosa mula dorbo kamera na kembabata me bitu na madawa oya enando na ngauna lega meongo enna buku ni baba rau kina Olympic Games mai da bekir na pole leka ni nonde tuku ni boading binaka Bulango salo mitinai korbotan ando tali tak na varong na bule FM na bandua na sere golbina gua saukur tondo tali tak na bule FM nimbula na rango labinia to ken korro na kasi ando bakro na bule FM na bandua na sere golbina ka ya makereta mainandi
Nesvia Nambula FM, number 2 NSR. Pak Korvo, tak sangat talent on station ni Rolerua, number 2 Nambula FM, number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR.